Bog se javi. Evo, po 9. put smo na plaži gde osvećujemo vodu, gde se pliva za časni krst. Imali smo jutros, Bogu hvala, svetu liturgiju. Počastio nas je njegovim prisustvom i učešćem u liturgiji vladika Sava Gruzijski, po blagoslovu našeg vladike Irineja. I nakon toga smo imali većenje vode u crkvi. Nakon toga smo došli ovde na plažu gde svake godine, eto kažem već 9. godine dolazimo da se Bogu pomolimo i da eto naša omladina pliva za časni krst. Tako da smo eto i ove godine to uradili na najbolji mogući način, uz radost, uz spojanje, vojordanje, kako to ide već, i nadamo se da ćemo do godine, ako Bog da, jubilarnu 10. godišnjicu da proslavimo opet na ovoj plaži sa našim narodom, da nas bude u što većem broju.